Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Presiden Vladimir Putin menyampaikan pidato kenegaraan tahunan pada Kamis 29 Februari di hadapan para elit Rusia, menyampaikan informasi terkini kepada mereka mengenai perang di Ukraina, kemampuan nuklir Moskow, perekonomian Rusia dan hubungan dengan Barat. Pidato disampaikan 2 minggu menjelang pemilihan Presiden Rusia di mana Putin diperkirakan akan memenangkan masa jabatan 6 tahun lagi. Hari ini, ketika tanah air kita mempertahankan kedaulatan dan keamanannya serta melindungi kehidupan rekan senegara kita di Donetsk, Luhansk dan Novorossiya. Peran yang menentukan dalam perjuangan yang benar ini adalah milik warga negara kita, persatuan kita, pengabdian kepada negara asal kita dan tanggung jawab atas nasibnya, kata Putin mengenai perang operasi militer khusus di Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga. Novorossiya yang dimaksud Putin adalah wilayah Ukraina yang diklaim telah dianeksasi oleh militer Rusia. Putin kembali menegaskan militer Rusia tidak pernah memulai perang di Donetsk dan Luhansk. Kami tidak memulai perang ini di Donbas. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, kami akan melakukan segalanya untuk mengakhirinya, untuk memberantas nazisme. Untuk memenuhi semua tugas operasi militer khusus. Untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warga negara kami, tambah Putin. Memasuki tahun ketiga operasi militer khusus di Donetsk dan Luhansk, Putin mengatakan Kremlin menambah produksi senjata untuk mencapai tujuan militer di sana. Kemampuan tempur angkatan bersenjata telah meningkat berkali-kali lipat. Unit kami memegang teguh inisiatif ini di Ukraina. Para prajurit dengan percaya diri maju ke sejumlah arah operasional, membebaskan wilayah-wilayah baru, lanjut Putin. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перше. Кілька підсумків щодо візитів. Головне, є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії, більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую усім партнерам, які допомагають так, як потрібно і вчасно, без затримок. Були хороші перемовини в Албанії, як завжди, принципова підтримка. І не лише у тому, що стосується наших двосторонніх відносин, але й у тому, як зробити більш змістовним діалог з тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане прем'єр-міністре Рама, ще раз вдячний. Провели вже другий саміт у форматі Україна Південно-Східна Європа. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцеговини, Сербії. Всі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але я можу сказати, вдалося досягти саме того, на що ми розраховували. Плюс. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.